Makuru avuga ko M23 yigaruriye igice kinini cya Rucuru ndetse n'ibindi bice by'ingenzi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ayo makuru niba ariyo, ese koko niba ariyo, nibihe bice mwigaruriye nyuma yuko ari hashize iminsi mwarafashe Bunagana? Uko niko kuri bundi bavuga Bunagana iri muri groupement ya Jomba yo groupement ikaba iri muri territoire ya Rucuru, ariko na Nyiragongo tukatwifite mu maboko. Iyo ni territoire yindi ya kabiri. Yego. Ya. Hari hashize iminsi mu gihe cy'amezi ane mwarafashe Bunagana, ariko mu cyumweru gishize nibwo imirwano yabaye nkaho yuburwa hagati yabo muri guhangana nabo ya ba FRDC. Twanya tubabaze nyuma yuko iyi mirwano yubuwe mu cyumweru gishize mwafashe utuye duce, mwavuga ko mwakwishimira mwafashe? Bo kwishimira kwafashe nuko twafashe icyicaro gikuru cya territoire ariyo Rucuru ndetse na site ya Kiwanja. Yego. Ya. None mu kanya kashize leta ya Amerika yasohoye itangazo ivuga ko mugomba kurekura utuduce mwafashe ndetse mugashyira n'intwaro hasi, abasirikare banyu bagasubira mu buzima busanzwe. Ibyo mubivuga iki? Iri tangazo rya Amerika mwaryakiriye mute? Ndagira ngo nawe nk'umunyamakuru nusakaza amakuru ku isi yose, ahubwo ubifashijemo natwe dusabira Amerika ikabanza ikareba Kinshasa kuko niyo nyine abayazana. Bityo bireba M23 gusa n'uduce twigaruriye bitewe nuko badusatire kandi baduteye batuminjeho amasasu, twivuna umwanzi waruduteye kuko nta wishimira umurasa, nta wishimira uwamukubise. Icyo batwifuzaga rero twarabagaruye turasubiza inyuma, ndetse naho bari bafite turahabatwara. Uyu munsi twongeye guhagarika, twahagaze kugira ngo twongere duhendahende iyo Amerika, imiryango mpuzamahanga n'abandi batwumva bose bemeze guverinoma ya Kinshasa kugira ngo dukore ibiganiro bihatanga amahoro arambye mu karere kacu. Iyo tangazo rero ntacyo ndivugaho, baritangaje ku bushake bwabo, bafite ibyo bateganya gukora, twe turategereje guteza ibiganza. Yego. None ko muvuga ko mushaka ibiganiro kandi guverinoma ya Kinshasa ikabivuga ko idashobora kwicarana namwe kuko ibita abateroriste, bizagenda bite? Ariko nshuti bwana munyamakuru, iyo bavuga ngo nawe ubwawe urabizi uza amategeko nationale n'amategeko internationale, ni gute ushobora kunyumvisha ko guverinoma ya Kinshasa yemeza ko turi abateroriste kandi twaricanye inshuro nyinshi? Eske guverinoma yatowe iri an exercice ishobora kwicarana n'umutwe w'abaterabwoba? Twicarane nka Muvuma M23, abanyekongo nkabo dusangiye uburenganzira, tugomba no kubusangira rwose mu buryo buringaniye. Kucya mpenda, kucyifuza kumpenda, ndi umunyekongo nkawe. Ntabwo turi abateroriste, turi abanyekongo baharanira amahoro. Yego. Nibitagenda gutyo position ya guverinoma ya Kinshasa nibadahindura position yabo bizagenda gute? Muzakomeza mu Rwanda? Nanjye kubaza, guverinoma ya Kinshasa ni kinaniramana, guverinoma ya Kinshasa ni kinanirisi. S'il s'agit de la chose unie, j'ose croire que même na Congo irimo. None se Congo ni kinanira na chose unie. Nibabanze bayirebe bayisare ahubwo uretse kudusaba twebwe kuko ntacyo tutatanze. Twifuza amahoro, dutanga amahoro, naho turi hari amahoro. Kuki guverinoma ya Kinshasa yo hariya guverinoma ya Kinshasa ntirebwa? None aho muri ni hehe hari amahoro? Ubu tuvugana muhagaze hehe, murahagana hehe, ibirindiro byanyu biri hehe? Urumva ngo Rucuru na Nyiragongo abaturage bari ruhukije. Nabuze mbona ku binyamakuru bitandukanye cyane abanyamakuru bageze ibunagana, byagaragara ko hari impunzi zisa nkaho ziri kwambuka umupaka zigaruka. Ayo makuru niyo bimeze bite? Niyo rwose nabishaka rejo bundi unakubwira ko ngiye kujya muri ofisi, n'ubundi turavugana ni muri ofisi, ariko ejo ubishaka rwose nagufatira amafoto kuko wenda umuriri wabatahaga mu cyumweru gishize utandukanye nabo. Ubu ngubu bari mu gutaha ari bake cyane, ariko n'abandi bari basigaye. Nyamara nkwizeze ngo kubari batuye Bunagana, Cengerero, Kabindi n'ahandi hepfo yaho, abo bose barimo baratahuka, abasigaye abamaze gutahuka bagera mu kigereranyo cya 96%. Yego. None tugaruke ku biganiro by'amahoro byabereye Nairobi ndetse ni Rwanda. Yego. Ibyavugiwe mu cyamyanzuro afatiwemo mwe murabyemera? Ntacyo tutakwemera kiganisha amahoro. Ikiganisha ku mahoro cyari cyo cyose turacyemera, turanacyakira. Yego. Ya.
ubu tuvugana M23 twavuga ko ibirindiro byayo birahagana he, ese FARDC zo bo bari hehe, muri kurwanira he, ni hari intambara ukuru tuvugana? Erega ntabwo turwana nabo, ahubwo turabanesha. Murabanesha ariko mubanesha mwarwanye, turifuza kumenya aho urugamba ruri kubera ubu. Urakoze cyane rwose. Nkubwire ngo mucire umugani mu Kinyarwanda ngo ibitugu ntibigira isoni. Bishatse kuvuga ngo kurwana nabo duhanganye, turwana nabo duhanganye nabo tureba nimbona kubone, ariko bamaze guhindura ibitugu birukanka, ibitugu ntabwo bigira isoni. Bivuze iki byo? Bivuze ko n'ubundi aho turi baduteye ibitugu ntabwo turibana nabo, barimo baragana n'ubu dushaka twabakurikira, ariko turacyasaba iyo miryango mpuzamahanga kugira ngo twe gukomeza kubarasa mu bitugu, ahubwo baduha amahoro. Ubu iyo miryango mpuzamahanga itwemerere dushyikirane na guverinoma, tugirane ibiganiro, dushyire kuri table ronde, ibisigaye amahoro asesure. Yego, ikibazo cya nyuma, hari amakuru twaze dusoma mu binyamakuru by'aho ngaho muri Kongo, cyane cyane byandika ku ruhande rwanyu cyangwa se bibogamiye kuri M23, bivuga ko hari ingabo za FARDC zamaze kwiyunga na M23, no kuvuga ko zamanitse amaboko hanyuma zikaza mukazakira. Ayo makuru niyo ese mwakire ni bangahe bahoze barwanira ku ruhande rwa FARDC kugeza ubu? Reka nkubwire ngo kukubwira umubare ngo ni bangahe twakiriye, wenda umubare hari waza umenye ubutaha uciye kuri Major Wiringoma, ariko icyo nakwemeza cyo nuko abiripotinze bo ni benshi. Sinkubwiye umubare kuko nanjye sinkuzi, ariko abiripotinze ni benshi. Ikindi cya kabiri intego yacu dufite nuko abiripotinze ni abanyekongo nkatwe. Ubu turimo turabashyira muri refresher, tubigisha uzakunda azakomeza kumenya mu ngabo za RC, Armée Révolutionnaire Congolaise, ariyo M23, kuko nabo n'abanyekongo nkatwe. Utazabyemera azasubira mu buzima busanzwe, atuze kandi ature kandi tumuhe umutekano. Yego. Wenda ikibazo cy'amatsiko kugeza ubu ngubu nta bushake bwa politike buturuka Kinshasa bugaragaza ko bwifuza kwicara namwe ku meza, bitandukanye n'ibyo dusoma mu binyamakuru, kuko ibyo dusoma bituruka Kinshasa bivuga ko leta ya Tshisekedi itifuza ko ishobora kwicara namwe. Ese ntago mubona ubushake bwa politike buturuka Kinshasa bwifuza kuba mwaganira? Bwana munyamakuru, ndagira ngo uwo murongo wabashije kumbona ngewe nk'umuvugizi wa M23 wungirije wa politike, uwo murongo wabonye wanjye wo kumbaza guverinoma Kinshasa n'ifite umuvugizi wambabarira wananyemerera nkabigusaba ukamuhamagara ukamubaza pese ni igiki muteganya ko murega gatuza mwerekeje M23 bwaca mu gitondo mukayitera ibitugu. Ese ubundi badutera ibitugu ari uko batari bishimiye guhangana natwe, ahubwo wabambarira uti mwebwe mwishingikirije iki kutemera imishyikirano kandi mujya ku rugamba mukaraswa mugatsindwa bagasure batwerekeje ibitugu? Turabashimiye, murakoze cyane bwana muvugizi wungirije wa politike muri M23, turabashimiye mu kiganiro ndetse n'umwanya muduhaye. Urakoze nawe bwana munyamakuru, Imana ikugirire neza. Yego.